Kethinka thona ntune mutegeri bwega ntuba kuona kanya kugwatanira nawo nikirente toche weru njuma tha 3 bitagwa ntinyari kinywa jani jamajira tukubanganiretio tukubona aru akirente toche to Mutino ojo barabara gutiga mtu mwatete oturo nyume ya ngari gukondoria boda boda ntere Chianjoune Igembe. Tongeria mwanya na karigo kenera division injero yego kira ithirite igietero wa Kagita. Athoni ba moto tigi mubunge wa Kasipul korio chonko ni bogoga kuvivwa noro kuringithana na kuraga mubunge ojo kujukirwe tagari ya kiwatho. Mubakari Igembe kurega kunganirwa n'indiunga ya Tongeri papa Meru kirigaru ya Rice Kuto. Patogeni okairi mwana nirio mathithio tukubonarwa ni Purity Richard. Tukenjiria nteto chieto mtu mwena atigia tete oturo nyume ya rori ire ukamatete intobia guwaka gutambriki na gukondoria aboda boda ni mutina ujora jumirete Njoune barabarene maili 3 gweta Kiengo. Anton Kabo ni bagwatete ngurario araba iketwende asibitari ntere Chemawa kenda kwa mukiro tungata. Dennis Mugendi na gutwambiriria nteto chieto na ijichekeba. Ni barabara ni afamu kwena Makiengo antu kumenyekana ta Njoune arero rietete mwerekera na ukondoria agendi baraba gukaribonda bondene antu kujiri tuntu murume umwe gutera uturo au na bangi na boko matuku hospitali ni mushine o mao gututera uturo bwao kujiri mutino jojo da kenda cia ugoro bari athira rori iji KCNG 370Z kumite mushine o Meru ikamatite intobia miako bilion mbao mitungi ya gas na bingi ina minteresi ya ngari batura na igo kinyaja Njoune nirio yambiriri kuongia njirene na au yaringa bonda bonda ire gukari imbere yayo na gutuka mwikanu nejo barabara iji lorira ya yero rero kwatwiga ya kwatuka kwena muntu rayethira we muringa namba no tamoyo yawe na bura bura monga tha itotomba kwelesa tuani antu bana bau bakwa lakini to confirmite kuno mo kwira wau na bangi bai ku hospitali kwenyewe ikwa intobia byanda biturete ai ku hospitali mawa ke tambureki ye matuki saiti kurga bampwira ese manena antu babikibiki na bange bokarinde ba mono karinde kurika na barende no mono karinde no kara bikibiki bo barike kuringwa andrebo lori akumi akondo hospitali lori yo kana ntubatu askari tanboy na ndrebo yo uwo mindre ba kino ando hospitali tanboy area na askari area kibana bo ba kuringi kubainde o kara bikiki no ma kurikyo ukwa na ukole wako murijo ayo kwendwa mochari barabara nijire ya mbere mutino tajo gukarika untu butigite baba ingi batete uturo bwao na bangi gutiwa na banja cia mwiri mandereva ni barombetwe kumenyera mono ona kinya akali na agendi kwithwa bari ritho ndiria bari barabara ni iji banguria ni kinya public rere ao kana polisi pombe kwa gisa de gasile lazio ndi kulito compound ina wiri ndi au no ndongasile ndazino irete thina nyingi damage kidogo na komba kinya public we Njoune kinya na baba komba kwitha bangi bakethira na kethe makosa manene muno bra kwenda kwira thirikari na the area yetu ni bati babara kwalelo boboya bams ni combete ite cia na nya muno bams cia increase ite nene ni kena ngari cio boss slow down ya Kampala drivers barabara na kinya ire ingi pedro be careful no to maisha yo na nyaya anto bangi yari very important na bonge o mwenzangu wa Pedro beki afureba ku loan ya ngari kamata the right weight. Dennis Mugendi weru njuma Njoune barabara ni afamu kwena Makiengo Igembe Central County ya Meru.
Obunge wa gicigo mbunge kia South Imenti na kinya uria wari gavana wa Meru Kiraitu Murungi ni bamwe babaria bakinyite kirima mburaja kwamukira ICC umweru wegoki ontobokeneri bo kadha kiaririo ontobo hari ndene skuru primary ya Mwichione mbunge Shadrack Mwiti augite temuntumo tetheretie bobo kumbika indine antuka thomba baria atongeria bagicigo kiu pa ukabere augite wageta na mbere kwigika thirikari Rais Ruto kenda eta na mbere gukethera gicigo kiawe na wantu niawe Kiraitu Murungi na atariritie kwangika kuranga ikire kenda bobo kinyanira kiwa kinya na chokerwe kathanju gakwaga kura ni untu bagwita kambene ya Uhuru Kenyatta augite kinya na kinyete kenda omba kuthambua kirumi kia kuru bakanjo yegoki Mate Mugambi atumenyithie nkuruke. Kwa leo tumekuja kucelebrate. Tumekuja kuambia Mungu asante kwa kujibu maombi ya watu wa Egoki na wa South Imenti. Tunatoa shukrani kwa serikali ya William Ruto vile ameona tupate Egoki division operating. Ni migambo ya mjumbe wa South Imenti Daktari Shadrack Mwiti akera kirekea Egoki ikaga sub county na Egoki in the very near future iketherwa nonto numbers Egoki ni nyingi iketherwa na ward yayo na twene MCA Egoki aja akiaria ora wari ngabana wa Meru Kiraitu Murungi na thomerete akaribe Egoki barugere andikire ora wari waziri wakaria bwandene kagitene ka Fred Matiang'i kuri tariki 11 mweri jwa ire mwaka jwa 2022 akende kithagia sub county yankwene Mitungu abogieta negoji wa mwana division Egoki akimuria gutegera ndeto na mpwe kenda kuthiria thinere gicigo mbunge kia South Imenti na kwithira kiono kia kura ciawe kiri kithwano kiria kiathingatirite na Kiraitu akiuga ndiria arekirie kuona sub county na division yeu atongeria bonde ni bare gutakiruterwa William Ruto na warumirite kiri Uhuru Kenyatta kenda gachiona na kiugo ni watere kithwano kia mwaka jwa 2022 ndiria rojera gite kionga bana ko gipindi kya biere ino waro twandikire ki president na tomuikiria na aringa thimu kiri ki bishop na nutoni district ithatu na division Egoki. Division Egoki itimba kuonekana mute na district kuna ndi atukire no mangatu create new district abogetan district nekenda kwa kwene Egoki ku always Egoki rende district iriku bwana Kiraitu angrind with us re tare twamuremire twe na Dr. Shadrack na makasi toko murema boega ire takanirira na atwe na andika baru eu andikire kinywe kelo ate moskumodra to moskumire atenge andika baru ge president na Kiraitu Murungi na ugite wa kuyithekea thonege ki kenda karibe Egoki bakamuthambia na bamwangure kirumi kiria arumirwe ni akuru Egoki mwankene jwa 2022 ni untu nande wendi bwao ne batarara ure kuingwa oni kambe yete kurindia kirumi Otoye kanentura na kirumi ya Kanyau naru antubetu nkangora kirumi keu anonto bukumpangora kirumi ya Kanyau onarabo antoma kagetate oni nkeja na nkeja na nkoro enjaga sana Mudiene Seneta Murungi na mujumbe Mwiti ne baugite boba karumira thirikari Rais William Ruto kenda bakagunika na mirandi ya weti na mbere gutigira kura ira Meru baringire ne bakuona kiguni giacho hakuna maendeleo tutapata bila kufuata ile serikali iko. The government of the day is the government we are going to support. Na wangebo kwenda ombera le bitale kana igukarire tutietera tutemboni ale una tugeta na woni kureira ngotaka techa 2027 icha 2022 kurera twaringira 2022 na bwaringa inyinge sana kura iu ni atachiathivia kaunti ya Meru
imaendeleo jaiku tuona kaunti ya Meru. Kuma mwichone abogeta gicigo mbunge kia South Imeti nkiripoti ratito Shewero Juma riakwa rietwa ni Mutuge Kare. Jaye Reverend Solomon Duda wa kanisa ya Methodist kuma location ya Nkondi gicigone bunge kia Tharaka ni kuri thirikari kuthithia uchunkuni bwa mpwi kienda kumenya uma bwa gikuo kia mubunge wa Kasipul Charles Were uria ni muthoni wa Jeje ikiariria andiki banteto ni taririte kimako kiria bokurukira kagitene gaka kumane na gikuo kia mubunge ojo uria woragirwe na njira ya kurathwa mathaja themo cio tuku ya Jumatano ni bataririte ochore buria barari nabu na mubunge ojo urogurite mwari wa Muchijuju John Ndunda. Paul Kabithe alina chikinya. Reverendi wa kanisa cha Methodist kuma wadini ya Nkondi gichigo mbunge kia Tharaka kimenyekana ta Reverendi Solomon Ndunda urai muthonue gwa urai mututigi mujumbe wa gichigo mbunge kia Kasipul Mheshimiwa Charles Were urakiririkana burathiritwa gikaranagia na muthonue mbere atira ya gutoturo bwake na njira kurathwa na antu batagutwigwa njao mwanka mthitu kwaria kiumia gikurukite kimwe iturari no emujiaga ite gutwona na ugana aciari aite kuona kwoguo ndi tukija kuona bura bwathithika untu ubu tukigwa twina pain nunti mwana uraya guturaitha ntugu chonde nuntu nari bata nati na nari bata na muji wake kuri na news ndira gwatire ati muthonua church Wele nuntu bwatiera aragwatire barabarani ya gikuo inkwigwa ngicikisteka muno na ndi na kwithikiria gukwingi amwe na family yakwa yonthe nuntu muthonua atira karakara gatayite kumbona ona kinya last year narariaga ayite kuragia ruragiro rwa Kitharaka na nuntu mwana ratwendete muno Reverend Solomon akiuria coria mwana aturi kuatira muci wa mututigi na maromba amana kubekira inya barabara aturi bakwa bantethie na maromba na kinya bara bambige bantethie na maromba nuntu ndina gisiteko inene nuntu amantu mathithikite na inkuga ibwega nuntu na antu baba ingi bara tuturanagia nabo na bakindombera mwana uju atigo wenka mwaro wakwa muthoni ani muthoni bura thithika bukuthithika na muntu akuthithia na thire indi na kare na kumiria na manyere twana ana bara bauba bakuru na bauba nini bonde bakure bwega bari ukariani bwake nuntu muntu akuthina thire na indi nwe watigwa muji ari mukuru mwene muji na ari mwekuru mwene muji na ibwega mwathani amutharime na tharime antu bauba nau banja kwao na guo jaruni nuntu twinde turiginte mwana thoni bakwa ni mbendete sana thank you. Muthia Solomon Ndunda na uritie thirikari gutigiri bakuthingatira gikuo iki kia muthonue na nkuruki mang'ei mama kurugurirwa nthitango bari akwa inkuromba thirikari ichugie kumenya mantu mama na gitumi kia muthonua agwata accident inu ya recharge na gutiegwe tukumenya ruthite thirikari ni jaire gucheria kera tumenya aki yama tuigwe aki itendeke nuntu mwana uju wetu na ende bu gukariugu nkiripotera Waru TV kumantere Tharaka Bito Paul Gwakabithe. Gikaro gatigati ka minista wa Kigina kaunti-ini ya Meru munene wa Rutingogi munene wa mbondi ya ugoti na kinya mukaririgite wa kamiti ya Kigina kiri mbunge ya kaunti ya Meru nikijite na mendekithia kathumba kenda gutetheria kiri uthurani ugoti ya Meru na mugambo jumwe nibetikaniritie ugoti butire agwa na mbecha baribari indi ni gukurukira njira tathimu kenda gutigira gutimbecha igweta mibukone ya ntukiombe muthuri murioki atumenyithie nkoroke kenda kwagirithia uthurani bwa ugoti ndene kaunti ya Meru na lindu angi mwanya batongete ni minister wa Kigina no Monica Kathono mutongeri wa ndiko bishine bwa ngavana Dr. Julius Mbijiwe
na abisa munene wa mbondi othorania ogoti na libejete amwe nikenda kwariria othorania ogoti nene kaunti Meru kiwa mwankira na ndote mtu nyomwe ubodi kuri ogoti na mbesha balibali na bakiwa kaunti Meru inaombani bakuthorania mbesha nkurukia bilioni 1 kimanto jogi ogoti mbere ati nande gwita mbere gutindo tuketha tukithoranagia mbesha balibali cionthe ni method ire kuthorania mbesha itia cash gutuikana ne mutambo mbecha gwikomba kujuko kenda chumba kulitira county ya Meru ngugi itukwirwa potential kana ability ya county iji ite forward pole pole yombo kinya bilioni 4 lakini kwa sasa tukugwatanira na alitingugi betu ba county ya Meru batwira bobongwa bomba kuthorania bilioni 1 kuma kirarira magana jana so tukuga twitikiria bo mbere bo target yu be nayo ewu ya 1 billion lakini tukimenyaga tomba nkuru kimonka igakinya 4 billion shillings nito bati kurea ogoti na tukaria renge mbecha bari mbecha siro through the system na CEO wetu revenue na utweleza bra mbecha ibati kurewa nikenda mbecha utombo ciona ciomba kuandika arimo ciomba kuandika mandaktari ciomba kuyana promotion inya sibitari cieto mtu agaitwa renge cash area na area through M-Pesa na mbeca wike ya back together na tuwetekaneria non to potential to 4 billion tuwetekaneria twanjiria na 1 billion twaringanira na sibitari we will be eating almost 2 billion. Then the next financial year, we will increase the target. You know, like Honorable said, service for fee, it's not, we need to provide service in order to collect the revenue. And I think Meru is already set for this growth. In our opinion, Meru has a tremendous upside. It's a very growth-based county. We're very excited to be working with Meru County, and we're fully supporting all of the effort from the service provider. Bakiwa mabisa kathomba baketha bethiro kama tona mathokone kutigira ati untu bobu kuthabokia girithua. Ntubeto tombe tutikare mbesha cash ringi. Tukethira twina team ya monitoring and enforcement ikethira igita throughout all the market. Na tutenda kwa embarrass anybody kwa hivyo kankwenda ku make announcement in case wawatikana okire ya cash kana oro wetie wetakia kuna possibility bugo watataka kuna possibility bukawatwa lakini kato cooperate tutekare cash ringi wetake market wethote kumenya ura collect revenue kana ura kuyukia office wetu ura kethira ku revenue mwira otekwenda kuria cash we mwira na akonie probati kuria through the system ya burato eleswa nonto wawatika no kire ya cash kana okeyukakia cash gutethira kubugi tomba kuwa lakini gutethira gutebugi ikenda tomba okuria Meru turi amwe na tukuthurania mbecha itukwenda kuimiza nawe ugeta kugeria na njira ingi cia mukato ukigeria kulenkera muntu uria ukugithia mbeca hapana mbeca cionthe iciete na mutaratara jwa thirikari kenda ciomba gutethia county ya Meru so inye watu tuomba nkuruki na tukomba na ninkuimiza na antubetu na customers na area ibethe bena relationship endongi na antubetu bangu kibatijete kubaras batijete obamakia pana bejete tulitariria ngo giamwe tuhakikisha tugomba kuthoni enough cha kumba gutethia Meru na muthire nandi mukarigite wa kamiti ya kigina ndene county assembly ya Meru mutembe mbioki awakagita kaka kwena wiru wa siasa na thoko cio ndene county ya Meru iketho ikire ogoti bobo kia mbere mbuga in the former regime ituragetie gintu gitagwa political goodwill na iko eragira kinya kwina lot of incitement from the politicians markets anto bakero bakarea no ntona jogote services ira jaga provided kwa utugwitekanĩria batu as the assembly and as the politicians tukaya na good political environment dikenda anto betu bara ba correct revenue ba correct in a very friendly environment na tokaria na bona tutira thina patu iteka tougaga tokaria ne kenge ni system ira tuenda gegwa no it was very punitive na taomba kuganto bale nginya bara ba correct revenue batege scheme ya medical which is their right na no go expect yanto ba correct revenue ato agwithagira ne gwire kwa we are very supportive of the current regime ya president governor Mutubantu Idinkia na ito gwitikia together we shall Meru together. Well, makudo mono kwa systems rimwe cia tu kwethara kwina failure and there kirimanto ya mitandao area na tukwariria mono na service provider kwithe gutina changamoto yo machine kwithira ikindile
kwithira itikumba kwitana rwiro ra gukwendekanaga iu ni mwe challenge ire mbite kwithira ereo na vile vile menya inya muritingo ginyora nwe kwithira yari akarite no nyati na cover insurance na no akuigwa ona kuthania mbesa inyo no akuigwa inyo atira ngati kunganirwa so no ituko tumwethie comfortable machine ire the buire kuthania mbesa then no akomba kulitangugira na comfortably Muthuri Murioki wari Juma mutirio kangangi Tana mbere kurumira nteto chetu inchokerete nyume kagita gate kuraja na nteto nkuruke. Yo fam, it's that time again. Finals. Oh yeah. Go TV. Let's go. Go TV. This is too big. The Premier League, La Liga, Champions League, FA Cup, Europa, and more. Finals. Stay connected to catch all the biggest football finals with your best football friend. Go TV. Love it. Joy Millers, watengenezaji wa unga nambari 1 Raha Premium Kavagara. Tunakualika katika upanuzi wa kiwanda na mashine mpya ya kisasa ya ngano mnamo tarehe 6 Mei mjini Kutus. Mgeni wa heshima wa hafla hii akiwa mheshimiwa gavana wa Kirinyaga County Anne Waiguru, akisindikizwa na waziri wa viwanda mheshimiwa Lee Kinyanjui na wageni mashuhuri. Joy Millers, usiseme unga, sema raha. Kenyatta University Teaching and Referral Hospital bakwatarete na University of Manchester na National Institute for Health Research NIHR iboko gwatogeni kire screening yotheri ya murimo ja kansa ya mumero bakwatanete na thirikari ya kaunti ya Meru ni kwambiria tariki 22 mweri jojo mwanka tariki 9 cia mweri jo 5 mwaka jojo. Screening ije yotheri yegeta na mbere kire cibitari cia level 3 na level 4 ni kwambiria thaijire na nusu cia rukiri mwanka thaa 10 cia ogoro. Waigwa ntomerie je no kuromba umenyithie ungi tugwatanire na tudro na murimo jo kansa nonto bwante tunkurukiri ngathimo namba 1558 ira kuringa ni utheri kana utume email kire research@kutrrh.go.ke. Bagigweta na mbere kurumira ntito chetu bamwe bakari kuma egembe nibonanite kuria kunganirwa kwao kumania na ndiunga ya tongere bamiru garuni ya Rais Jumaine ya kariba baruga ndiunga eje gutuguniri na bukire ya Meru indi ni Rais Ruto ukwenda kuonania kirima kiri nyuma yawe na kuangaratania mibango ya tongere wa Meru parabetire wa Munyoro. Dennis Mugendi na ntito ije. Nataka kuambia Rais William Ruto hivi, wewe ndio naibu wa kwanza kukua rais. Nataka ukupromise hivi na watu wote wanisikize wa Kenya, ndio wewe utakuwa rais wa kwanza kutoka na tamu moja. Kwa maana wewe mwenyewe ndio wewe ulikuja ukatuambia utaweka pesa kwa mfuko, lakini vile naona hata ile ambaye tulikuwa naye kidogo tayari umesatoa. Hii mambo yote unaona ya wambunge kuitwa State House, they are being reactionary kwa ile mambo imefanyika kwa hizo wiki 3 nimetaja, na hiyo reaction ya Ruto sasa ni kuona Wameru wamemuondokea. Ni akariba mwentere ni jisi ya yembe bameneretie ndiunga ile atongeri Bameru bareo abunge baretri kuri kuriongira Rais Ruto ndiunga akariba kuatema ntujeye witi na mbere indi humanity na monini wa rais urea engirwe Rigathi Gachagua kuwatana na atongeri Bameru bareo mithikari nturi ntubwete miri county neji na mwena jwa Kimara jure junthe na bu atongeri bau Bameru ni barenda gikumonia Meru ile amwe nawe itireta. Niliwaona kwa Ruto wakiwa wanaenda kumbembeleza. Sasa tunauliza huyu ngabana mpya anaitwa Mutuma na ma-MP wetu na akina Giraito walikuwa wanaendea nini kwa Ruto? Huku Egembe North watu wetu wanakufa na wanasema ni security wanaenda kuongeleza. Ile kitu inaenda kuongelelewa huko ni nini? Aswa tumeona kutoka samani watu wetu wanakufa na mpaka leo hiyo suluhisho yapatikana. Ruto hakuna kitu anapaswa kuambiwa, hakuna kitu Ruto hajui. Lakini Ruto saa hii amefanya wambunge wetu kama wanawake wake.
kwa vile kama huyu MP wetu tunaona kama aliolewa na Ruto. Kwa maana sisi ni ile watu ambayo walipikia Bwana William Ruto kura mingi sana. Na sisi ile kitu aliona atufanyie ni wale watu ambaye alifanyia dhuluma kubwa sana. Kama wakati ambaye alikuwa wakati wa kampeni, alikuwa anatuahidi mambo mengi yala yatakuwa yanafanyika. Lakini leo hii ile maneno yote ambaye alikuwa nayo ya miraa, tayari wakulima wa miraa wamelia, na tayari sisi wenye watu wa Meru, wale ambaye wao watu wa kuombaomba, watoto wetu wenyewe atujui hata vile watarundi shule kulingana na vyenye usumi iko. Tunajiandaa kuenda mahali ile ambaye Kasagwa watatuelekeza pamoja na Mithika Linturi, ile njia watatengeneza, hiyo njia ndio tutaenda. Kwa maana hii MP wetu wote wamekuwa wa yesi saa. Wakiulizwa maneno wa Pinus Mbiru wanasema yesi saa. Hata wakiulizwa mkate inunuliwe 300 wanasema yesi saa. Wataki kujua mwananchi vyenye yako. Na pia kama huyu mbunge wa kwetu anaitwa Mheshimiwa John Paul, kulingana na vyenye anatuuza, sioni vile atatoboa ama vile atauza Ruto kwenye Embe South apaulu. Sasa nataka kuambia Mheshimiwa Ruto hivi. About a month ago ulikuwa umetembea hapa. Ile usoevu ya uongo ndio ulikuja naye hapa. Kwanza tunakumbuka vizuri sana kuhusu soko ya Kianjai ambaye uliongea ukiwa Sagana. Ukahakikishia waandishi wa habari ya kwamba ile soko imejengwa. Lakini ulipoenda ground tukapata haijajengwa. Sasa Bwana Ruto, kwa sababu wewe umekuwa muongo, sijaona mwingine muongo kama vile Gachagua alisema kama wewe. Ukienda Athiru uongo, ukienda Kianjai uongo, ukienda Laikipia uongo, ukienda Narok uongo. Hii uongo yote umekoroga Kenya sasa mpaka kila mtu amejua ni muongo. Utatuambia uongo hapa, wale watafikiria umefanya kitu ya maana. Lakini unaenda huko unawaambia uongo. Sasa hiyo uongo yote kila Mkenya amejua wewe ni muongo. Kama hapa Athiru Gaiti nataka kukumbusha kitu ya kwanza. Ulipotua shule ya Athiru Gaiti Primary, kumbuka ile milioni 2 uliahidi watoto walipo kufurahisha kwa kukuimbia. Kumbuka hiyo milioni 2. Ya pili, kumbuka ulituambia mwenye alikuwa na contract ya Athiru Gaiti ataenda kuchoma makaa. Ruto, kumbuka unapoandaa Wakenya wakuje tena kutuandaa, ukumbuke ulisema hii barabara mwezi wa 7 mimi nitapitia hapa nikienda Kidani kufungua TVET College ambaye ni murandi ya Kibaki. Ile ilikuwa ya Kibaki. Na tangu wa leo haijakamilika. Wakati walikuwa wanaomba kura walikuwa wanalia, wanaita Mungu, na sisi wamama tukawapea kura kwa hekima ya Mungu, lakini walisahau na sisi. Na mwambia ya kwamba sisi serikali yote ya Kenya Kwanza hatuna wao, na sisi wamama ndio tuko na kura mingi, na hatutapea serikali ya Rais William Ruto kwa sababu amekuwa akitundanganya kwa saindi ya barabara yetu. Mimi hapo Athiru ametuharibu kabisa. Sisi wamama tunateseka wakati kuenda delivery, tunapata shinda mingi, hatuna barabara mzuri. Tontubu bakira Mithika Linturi Gachagua atongirie bangi bare bagitite igamba gutetera Kenya bakagita kiao mwanka Ruto na bunge bawe bane. Sisi tunaamini Gachagua vile anatuambia ni ukweli, na tunashukuru sana Mheshimiwa Mithika Linturi kwa sababu ya kuamua kuungana na viongozi wengine wa Kenya mzima. Kwa hivyo ombi yangu Bwana Franklin Mithika Linturi, tuongoze kwa siasa ya kitaifa, hii siasa kidogo ya county tuasie, na hata mahali ya county ya Meru, mahali utatuelekeza, tuko imani tutaenda mahali utakuwa unaenda. Kwa maana wewe ni mtu ule ambaye unaonyeshana, wewe ni mselendo na ni mtu wa kupigania haki. Wambunge wetu kama John Paul asikuya panda hii akiomba kura ya Ruto ama yake, hata sahi hata wamama wale wanampeanga kura kwa sababu ya mbasari. Tunapewa mbasari ya nini na watoto wetu hakuna yule ameajiriwa? Kama leo askari walikuwa wanashughuliwa wa prison, hakuna yule ameshughuliwa Athiru. Hata mmoja. Sasa tunataka kuuliza huyu mbunge wetu tulimchagua wa nini ama wakasi gani? Uongo ametuambia paka imejaa kwa masikio kila siku uongo. Barabara tutatengenezewa, barabara itatengenezwa leo, barabara itatengenezwa kesho, paka saa hii tumesoka.
ndetrekire menda rombera John Paul kenda na kura na mama wangu toromba nyama ama county mwanka thai toro imbasare be asore bo be aro ina be atono ina ruare nya batu atru to kwendekana na beto bathomi sana balika na beto bakarinde ya oni kinyana bako be musio thai na kai to John Paul awete eze kwena mbasare sukuru oteye nao orongo wa kinyamwiso na karoma kanisa ni Methodist na inya Betheli na inya Pentecost elese kanisa cionda cio ikasie na to karoma murungu atuibwa mbasare nyakiegwa kithatiga ndamwere kura atekiona bionkaya ciabio kibanda yakwa arongwere akio na riere hao. Kuna ripoti imetolewa na BBC. Nyinyi watu wa uniform, serikali yako William Ruto ndilikuwa inaua vijana wa Gen Z wakiwa wanaonekana na kamera. Hiyo ripoti kama si ya ukweli, raisi, toa ripoti yako kutuonyesha hiyo ni uongo. Tunaingia mwaka mwingine ya finance bill nyingine. Hata hiyo tunakungojana William Ruto na watu wako. Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, County ya Meru. Ndeto ni ciumirite na ndura wari munene wa borithi bandikiri ni bo DCI George Kinoti na kumereria giti kia obunge gicune kia Aburi Mata kuringana na kanyoni muntu wa Boniface Mongera ni ati George Kinoti na mbiriritie kuoga iratu kenda auria giti omare gitene mugambire ndikire urenwe uri gitene kagitene gaka nonto kurekana Kinoti agatumiria wewe ngo mweri juju na kwambiriria rugendo rwa gwitambunge nacio sese chegete kya obunge kya Aburi shithe kojoke mukondo jonge jo mwero ejumi orori mwere kithiro rongirwa dise bona George Kinoti kwethira kyono ni wendi bwawe wakurunga maitiki 2027 kulingana kanyoni muntu wetu rumokwirite DC Kinoti obubwega na twirite na twithurira tayari mibango ne banga netwe na korwa muno Kinoti akethura kiumara kwithura gitikire witikirio wakurunga mirantu babure kire bunge nene atere kuma kwa joka DCI bainge bakali babure ibethito be mwere nchera ni nyakozo be muchukumira ethiro akirunga magitiki obunge 2027 bakiuga jara badire kagitene kara DCI imanto jali nkanya na batomba kwethiro bakirura cha bururu wakaitwa kathomba biokaria ya kwangerekano gitoke polisi gya tutwa kwethiro agakanya kuthithia maskuru kathomba gitoneke obunge kya bore kuthithia barabara ja kwangerekano barabara ya kuma wakome weta maturire janjo tene na kairone ni nyankoro kwithiro akiandikithia ayuthi baba inge ni into bimwe anto babore bakonda Kinoti ethiro akirunga magete 2027 mnaku kiba mwe para bakwithiro bakenda gite kyo bunge kya bore na barabara nirite abo ibogite kauma okeja kwa bona George Kinoti akethiro akirunga magete iki bakethiro betijanira metikirio jao kana wendi bwao na kuja kumugwata mbaru na bobe bwakenda bwakomene bwokiojurana kali mtoto na twithuririte wekinyo kinyira mwicho jo mweri jojo DC Kinoti akethiro ishumeria na gutumira mwerekera jwawe nke reporter Antoshero TV kuma jake ngine kile kimushoni Nairobi mbeta Boniface Mongera akariba gicigo mbunge gya Chukai Gamba Ng'ombe nibonanĩtie kuria honganĩro kwao ni kura kwa mubunge wa Patrick Munene kiri gikaro kia mbunge kwariria mantu jegia kuumirwo gwa guntu mwanya ja Kenya kuria kuringituma gicigo kiu gikajukirwa na njira ya mwanya ni untu kiringikirwa kiri maukuja handship bakiaria na muthuro wa Karibaba baruga atori bao ni botharaka na mbere ni bajukagirua na njira ya mwanya ni thirikari indi bo batonekaga kwithirwa bari na thina bakiuga kagita ga gikaro na minister wa barabara Davis Chirchir na Kinyamusare Mudavadi akiariria guntu kuria kumiri na kugwite gutegero na njira ya mwanya ni thirikari mubunge ojo atombire kwithirwa agikinya untu batenganije nebo Martin Mugambi atumenyithie nkoroki atori ba kaunti nini ya Gamba Ng'ombe kiri gicigo mbunge gya Chukai Gamba Ng'ombe ivaithukirite mubunge Patrick Munene kumania na wagia bombecha cia umo kiri aruti wira ba thirikari kiri kaunti no nini tware convinced kabisa danionde yinkomeroma mberembe noka no akandonia no akandathira no akandaritaire ntameroma no ndo tweretu au kuringana gwegwe ngobura twete promises atwerete etikothiria mianka yiri kyango kwiga Gamba Ng'ombe antu bana ala batharaka bena ndiship
antu bambere beneo lakini antu tigo twathiurukirwo gatagati agau no akatwira wari tukathetera leadership lakini tutikona kithetera ringana nabo gĩcigo mbunge kĩa Tharaka na gĩcigo mbunge kĩa Mbere ibagunĩkaga na mbeca ino na ĩndĩ kaunti ĩno nini ya Gamba Ng'ombe nĩyo ĩrĩ gatagatĩ gatigwo guo aruti wĩra aba gatigwo bakĩthamĩra kĩrĩ icigo mbunge bila birĩ na mbeca ino nundu anarimũ bakabathamaga mwana waku athoma kana atiari betu kana aruaye kana araia barenda wa kuthina leadership iri ana betu batiko na arimu bakwathomithia withio kethera cukuru ina arimu baire bathatu arimu bakathama agakathwa neno bakaringa na ara mutonga bakarukira ntura yago nuntu bwa handship no kai handship ino twiriogo wananaga Gamba Ng'ombe gutiegwa kwina thina ya arimu mwena bubu gũtuĩkĩte mũmbunge Patrick Mũnene na akirĩre ndeto ino na bara bangi bakiaria mbunge manto me Gamba Ng'ombe ethagĩrwo akiri andiciki yonekane aga nagaga upingwa watuĩka nwanga gũkagaukanwa gatũgaukanwa ikene igwo tũthurĩte mũnene wa ithomo batũ oithagĩrwo tũgĩgwĩta mũnene wa ithomo ende nagwe kĩthomo gĩaku nĩ kwenda kwĩnyangia kũringana na bũrĩa warũgĩte aga bayo munde togota 27 tutiena katutena MP uromba kurugama na ati kana kathire bu wewe tutienwe tuceri mwana ungi uroga tubetagira nikenda aomba kurugama na ntu be Gamba Ng'ombe arimu ebanogagirwa gugatuika gutumbutumba kumanyaga siringi kao nuntu gukuba gwatagwo kamusala kara kao kedagwa kakirwa embese kisala yao batumba kurwa bena gintu kingi kuongereka iguru na bakainyereka imutulire muthia baugite mubunge Patunerwe yagwatanire na atongoria bara bangi kenda gutigira mbeca ino ciaruti wira be Gamba Ng'ombe cia umo ikuoneka watamu ugitonya nuretete andise Gamba Ng'ombe Patu kwatigarithia antu matharaka na nwise ne kwa umire kuria ni thina tari undengori wanirira rire cia mbakoma watiganithia antu matharaka bunge nara turi bunge suseni bare bunge nawe no kwendia barwa ciana betu iyo tukuria tere uruo rwa kithomo na bagana ndene Gamba Ng'ombe utwandikirite kiripotera Wero TV kuma gĩcigo mbunge gĩacu Gamba Ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi Akariba Kaweru Gembe Central ni bagutetani kwagia stima gwakagita kabiume bire nyuma transformer yao guturika ontuba kuga wamba ne bwingete ni ontuba mundu na biashara ire tubaira stima okwama buru nibakore mubunge wao Dan Kele kuthingatira na gutigira nibakuthondekirwa transformer eu nikenda biashara ciao ciumba guchokera tawithire Akariba Kaweru gĩcione kĩa ubunge kĩa Gembe Central ni basumirite na kuthethanĩkĩra bakua kwa kaita kasio mibiele riu bethiritwo bari mundune nyuma ya transformer yo tulika untubutierete biashara cio iri tumaira stima iletete na wamba kuingia kumania na mundu atori Kaweru rware atukuatire transformer to ne athukire na mwanga thai ta sokwa na ibyo ndo to ya rware toke tuma message ekinyila munene wetu nonto mheshimiwa Dan Kele nonto batu tumeakuria tutena stima tauni ya Kaweru itauni nene mno na ne batu kwithira ina stima mwanka thai ituriite akwesi umibele ndio takiumike bithatu na bandu testima si kuoneka ndene turare Kaweru bonge Kaweru twina antu bena ngwe mwanya twina antu ba building twina antu ba bamiote bakubwithi mugwecia saloon twina antu ba vinyozi thai antu teinya bakwenyo nani gatusokete cukuru cia sokero tija baroneka ba kwenja Kaweru ende atukua as a message twetumake our able mheshimiwa Dan Kele please twi antu ba turabeka Kaweru ibua iromba reto na kethre I transforme esensue kana bwethwe Kaweru itena stima kinyane utwikira watu security yongwa kwina lot of insecurity na rago tena stima ne facilitate mantu ya insecurity mno anto beto baraba saloon bainyosi anto baba ethasio onto banario ote muntu thai Kaweru ritango ciake acionera mutu ontuko batu toria na ukihundune
mwanka thai to kosi thai batuka turanjiriri guyo kabero ngwete geto nacio mithiele tutona tutawa tainyi thano na beto abo korara mpara tulitangwe salu ai ngwete ginya wamba kwa ngoibo kuendelea tauni neno ndoto tena security go tinya security go estima no ntuba gwethera wamba bore endelea go kinya obisi esibo yeunero ntugwenge nto bireta nyumba ciunia kuondera ini yo ndo gone ingi gaciunirwe anto gonda bariete musio te mu mtu ethiringi ngegoloza saluni cio ngwa go mpara kayo barayo bathiria kinya bira batenge meato sokia biana suguru ndo nini ngo kinyinyo sibya go ndaingire yombe yani ko ya sala cia to go kaithiri pio aitware atubagenya bawa na baba kwethia baba ko ko kwethia baba ke butha cio kwe muntu ya right process yo ko kwethia na interest ciawe kana gachege siasa no ntoka enjage no ndo to abetere be antu kwembera ntu koyele ko process yo muntu atubera na siasa ga personal interest itebui na rogerie mantu ya usima chetu bwethwe no to yakoleta urire kawero na nto baike saidi na nto saidi ngirida to tango ta unire ko tauni yeye na ruwe ndo ya kolelia tauni yote ngo ikuendelea gocho vile sima chovi cha rwamire akaribani bauriti mubunge wa Dan Kile kubadhiatera na utira ni bausensirwa transform eu nikenda batharirwa na biashara cio icokanira na nkuluki kuoleli kingi bia stima birabira yakue kwa untoborani wa tibone ne kire akaribarabara yakue inya kingi bieto abethete kwa mwina families sie in danger nonto ikingi kawa kioboko se the nene mno endreito otobasa appeal mantu yombo usukulikirwa na wakeboria elinyere mureki yani retete kware ka watu kore kwethio na twana twonde twakua mheshimiwa wetu just say something or do something kendo mbaginyo ofose antoboge thai ikenya pawe elemete ithira yomba kwarakisha mantu na tomba kuona mwangi ndene yetu reka weru nkiripotera weru Njuma Kumembe Mbito Marion Karugi wa Kenywa. Ore wari Minister Kagitene kawathani bwa Rais William Ruto Daktari Fred Matiang'i na acokerete kieni-inĩ gĩa siasa akĩoneka kwamũkĩrwa na inya mũno Ntereti Nyamira na aria arĩrĩtie Akari Matiang'i nĩethiritwo akĩoneka kũgwetwo aria Anthony Ayega akũrĩte Rais Ruto gĩtĩ-inĩ kĩa Rais. Matiang'i narombete kũtharimirwo nĩ Akari Bante rĩu agĩtana mbere na kwaranĩria na atongoria bangi bakibangania nũntu bwa kĩthurano gĩa 2027. Bwana abantu bonse ko Kenya. Toro na tora gendi ensia itocio. E point yo mwerio ngokorera. Abantu ba minto. Igamba njete muna mama ite kianda ge 10 na gasteri me chande sende. Tukitana mbere na ntitu ingi na ndi Rais Ruto na atemanite na atongeria barurejo rwa Masai garuni yawe Nairobi narabarĩrĩtie njĩra cia kwagĩrithia utongeria na mono gutigira ni bakuona mirandi ya uguni na witi na mbere bokari amwe na Senator wa Narok Ledama Ole Kina, Gavana Ole Lenku na Bangi Kathumba. Nataka tu kukushukuru wewe kwa kasi ambayo sisi tunashukua kama kubwa, labda wewe unashukua kama ni kitu kidogo lakini sio kidogo. Rais William Ruto ntukoya narua na mukirete atongeria kuma rurejo rwa Masai mutemano jira jonekete guciara matunda uria utwire ari mureganio munene wa thirikari Senator Ole Ledama akioneka kuna ndagacha. Leo mimi nimekuja hapa ili kuhakikishia rais ya kwamba mimi nimemuunga mkono. Nilisema ya kwamba katika safari hii tunaenda Wamasai wote lazima tupite njia moja. Sisi tuko kwa ground, we are going to support you 100%. Hii kazi ya kubaki nyuma tumesema hatutaki. Na kwa sababu nimeomba kabisa kwa heshima, I came here purposely to assure you. Na ile kitu mimi nimesema imetoka kwa mdomo yangu ifika kwa Mungu. Hakuna mahali ingine. Ogwati mbarubu wa Masai kiri Rais Ruto bukirikithwa ni Gavana Ole Lenku gukirikanwa kithurano kithiru Rais Ruto atonekere guketha kura bobo nene kumanya na mugongo juju jwa Masai.
Uliniuliza Mheshimiwa Rais, you ask Honorable Ntutu one time in Narok, nyinyi wa Maasai mko na shida gani na nyinyi na mimi ni mtu wenu. We express our regrets for those of us who did not vote for you. But as one leader said, I think Kwame Nkrumah, during the height of the Cold War, East and West, he said we neither look East nor West, we look forward. Sisi tunakuomba leo Mheshimiwa Rais kwamba hatutaangalia nyuma, tunataka kuangalia mbele. Tunaganga yajayo. Na wakieri Rais Ruto na ajukitie kanya kuromba ngwataniro. Tumekubaliana ya kwamba hatutaki siasa ya ukabila, chuki na migawanyiko. Jameni, mkubali kama Wakenya tuungane. Na tuungane ili tuweze kuhakikisha ya kwamba Kenya inapiga hatua ya kwenda mbele na hakuna jamii ama sehemu inabaki nyuma. Akioneka kuringira ndebe ngwataniro yawe na Raila Odinga ere abatithirie broad based government. Na ndio mnaona leo tuko na broad based government. Serikali inaitwa ya mapana na marefu. Yani mapana ndio ilete kila mtu na marefu ndio mtu asiwache nje. So hii broad based ndio sasa tunataka tuhakikishe ya kwamba sote kama wananchi wa Kenya tunaungana, tunashirikiana. Na tunashirikiana sio kwa manufaa ya mtu, lakini kwa manufaa ya wananchi wote wa Kenya. Kongina kumunini Rais Professor Kithure Kindiki na kinyite ntere chena ndaru akirendiunga ya weti na mbere. Nare inyerete thirikari ya Kenya Kwanza igatigire gukinyaniria mirandira yonthe yanjiritwe. Na choketea inyerie gakani kagitaga kuritira Kenya ngugi na koga siasa gakinya bakaire baure kubatere. Kuna watu walikuwa wanasema wataki hiyo maneno, ati wanataka tukuje hapa kuchochea wananchi, ati wanataka tukuje hapa kuleta fitina, lakini kazi ya serikali sio uchochezi. Kazi ya serikali ni kushughulikia maslahi ya wananchi. Siku ya siasa itafika. Ama namna gani? Sio ati hatujui siasa, tunajua siasa, lakini pia tunajua kuna kila wakati uko na majira yake. Si namna hiyo? Kila kitu iko na majira yake. Kwa hivyo sasa sio majira ya siasa, sasa ni wakati wa kusukuma barabara, kusukuma market, kusukuma stima, na Mungu akitujalia tukifika huko mbele tutapangana. Chokeri nkazo cha mwanya mutegeri nontuba kuona kanya kugwatana na woni utukubona rotuchemania rujo kaire kiriweru weekendi kwendera tukububwa gambita gwantinyari Kenya mona nerio mathithio okari Purity Richard.